Ladies and gentlemen, welcome to Balkan Fight. Wow. Simo Babić, Sljedeći takmičar Međića nam dolazi i predstavlja državu Mađarsku, i gde je za svojih između 30 Nandora godina Žobokija bio i šampion Gorana u Žepina. kategoriji do 95 kila i do 105 kila, a ima odlične rezultate i na međunarodnim takmičenjima. Prvo mesto na Judgment Dayu u Mađarskoj, Zagreb Strongu u Hrvatskoj. Izjavio je da je spreman za svoga protivnika i da će se vratiti kući kao pobednik. Visok 187 cm i težak 107 kg. Dame i gospodo, Zoboki Nando! Kakav ulazak Zoboki Nandora, 30 godina, 1,86 po 7 kg. Inače višestruki šampion Mađarske u kategoriji 95 i 105 kg. Osvojio zlatnu medalju na takmičenju Judgment Day. Ima i Naš srebrnu sljedeći medalju takmičar, sa jedan od takmičenja najuspješnijih Zagreb Strong. unutar Srbije, dolazi nam iz Kaća i predstavlja klub Jugović. 2011. godine započeo je svoju takmičarsku karijeru u sportu i osvojio apsolutnu kategoriju. U 100 kila kategorije je prvak, u 110 kila kategorije je prvak. Dame i gospodo, 192 cm i 110 kg. Veliki aplauz za Gorana Žepinu! Goran Žepina, sigurno jedan od najvećih uzora svim našim takmičarima, višestruki šampion u više različitih kategorija. Goran Žepina, neverovatan. Sigurno jedan od najboljih naših ikada takmičara Puno koji respekta. smo imali u ovom Puno sportu. snage. Neverovatno dugačke podlaktice Gorana. Njegov protivnik je došao danas da pobedi. Da li ćemo tu uspeti? Vidjet ćemo. Sve je spremno za početak meča između Koga podržavate, Gorana Žepina i Nandora Zobokija. ili Nandora? Vidjeli smo koliko je samo motivisan Nandor za ovaj meč. Twist. There you go. Strep meč! Trap meč. Zoboki je hteo u strep. Vidimo to mu je uspelo. Mađar, očito da mu je to bila i taktika da se uđe u strep meč. Gore, dole. Dole. Srpski šampion protiv mađarskog šampiona. Goran, jako duga podlaktica, vidimo problem kod našeg mađarskog takmičara. Opet Za mora Boki da reaguje spreman je. sudija vezano za hvat. Ludovan. Goran jako opušten i hladan. I bio, neverovatno! Napad Goran Žepina iznenadio je Nandora. 1-0 za Gorana. Da uđe u strep meč, tražio neku šansu u tome, ali vidjeli smo potpuna dominacija Gorana Žepine.
Kratka pauza u drugu rundu. Odličan početak našeg Gorana Žepine. Pogledajte samo facu Nandora Zobokija kada je osetio snagu Gorana Žepine, shvatio je da nema nikakvu šansu. Na svim srpskim prostorima. Jako iskusan u sportu. Dogovorili su strep. Ovaj meč će ići direktno u strep. Vidimo da su takmičari dogovorili. Ajmo jedan aplauz za ovaj naš co-main event za danas. Namešta sada rame. Goran Žepin, sudija, pokazuje na hvat i na to da treba ponovo da se skopčaju Goran Žepina i Nandor Zoboki. Goran ima svoj strep koji mu daje još 5% snage. Minimum 5. Ali kopčanje na njegovoj strani tako da će se ta snaga prebaciti na protivnika. Da bi bilo interesantnije. Ovo će biti brzo. Ko trepne, propustit će. Opet odličan top roll Gorana Žepine. Ovde Nandor nema šta da traži. Kao što vidimo, pobednik Goran Žepina. 2-0. naletu osetio silu i snagu Gorana Žepine i već po njegovom izrazu lica u prvoj rundi jasno je bilo da neće moći protiv našeg šampiona koji sa lakoćom pobeđuju u prve dve runde i kako stoje stvari, bit će ovo lagana pobeda Gorana Žepina. Goran nasmejan. Našeg protivnika Zobokija. Zus. Da li će Zoboki uspjeti da zaustavi top roll Žepine ili će i treća runda proći kao prva i druga? Parira našem šampionu, očekujemo još jednu laganu pobedu Gorana Žepine. Jedan veliki aplauz za našeg kamermana Nemanju Grujića iz Beograda. Koji danas nažalost ne obara. Ali je dobio izazov. Da, traži da se zglob namesti.
Ready, go. Krenulo je. Visok to pro. Vidimo, izleteo je Znači, lakat faula za Zobokija. Nandora Zobokija. Goran koristi dužinu svoje ruke Evo sad ovde i kamerman dosta pametno prikazuje tačno i tako što se uzima desilo. zglob treći put već. Dakle, otišao Svome lakat protivniku. van zaštitnog jastučeta. Jednostavno dosta snažniji naš Goran Žepina. Shoulder. Moraš. Poslednje podešavanje od strane sudije. Ready, go. Početak Žepina. Opet Drugi odličan faul. napad, ali drugi I faul pobeda od za strane Gorana Žepinu. njegovog Ali ćemo protivnika. vidjeti Nandor pet Zobok runde. je opet mu izleteo lakat i mislim da ovde nema razloga da se ide u četvrti meč. Možda, eto, ako Nandor baš želi, s obzirom da Goran Žepina apsolutno dominira prva tri meča, prva tri runde je potpuna dominacija Gorana, tako je došlo do pobede. Znači, očito da Nandor želi još jedan meč sa Goranom i početni meč, kako se rekla. Dobro. I ovaj. Naravno, kratka pauza, pa ćemo da opet da uđu u meč. Da najavimo Lazarev Megdan, 30. novembar, meč Srbija protiv Francuske, 12 super mečeva. Pobednik tog meča plasirat će se u grupu A, gde su 8 najjačih reprezentacija sveta, tako da želimo svu sreću našoj reprezentaciji na tom super meču protiv Francuske, a mi ćemo naravno pratiti uživo 30. novembra Lazarev Megdan. Good. Shoulders. Četvrta runda, 3-0 za Gorana Žepinu. Ready, go. Sada pokušava huk Biće ovo tehniku, huk Nandor, ali i- nema tu šta. Odlična 4-0. kontrola našeg Gorana Žepina je 4-0, sve je pokušao Nandor za sada, sve moguće varijante, kombinacije, ali jednostavno Goran Žepina potpuno dominantan. Ostalo još jedna runda, pobednik se već zna, to je naš reprezentativac, vidjet ćemo samo da li će to biti, a očito da hoće rezultatom 5-0. Posle ovog meča čeka nas još jedan Simo Babić protiv Nemanje Veđića. Sad bez trepa ovoga puta. First one. Ready, go. Opet odličan Goran. Vidimo, skoro ispod stola je otišao. Goran Žepina 5-0 pokazuje Faul za potpunu Gorana dominaciju Žepinu. nad
Nandor Zobuke, tači je 4-0, faul je bio u ovom trenutku, jako je delovalo da je Žepina došao do pobjede, ali eto, napad sada i odlično sada kontrira, da vidimo trenutak, prelama se ova runda, daje sve od strebe Nandor, kontroliše ga Goran Žepina, ponovo pokušava sa nekoliko napada. Drugi faul i pobjeda. Drugi faul, za Nandor eto, Zobokija. nakon 2 faula izgubio je jednu rundu. Naš Goran pobednik Žepina, večeras, presrećan je Goran Nandor Žepina. Zoboki. Dobro je počeo Nandor ovu finalnu rundu. Nije bio strep meč, kao što smo vidjeli. 2 faula imao Goran Žepina i tako je došao Nandor do jedne pobjede. 4-1 rezultat za Gorana Žepinu i njegova pobjeda. Naš pobjednik, Gorane, bilo je čast gledati vas, fantastičan top roll. Šta da očekujemo vas u budućnosti? Na neke međunarodne takmičenja, možda van Srbije, nacionalna, ili moj protivnik je bio relativno lak? A s obzirom na moje godine, 38. mislim da bi trebali masteri kao što je Radiša Milojković i ova stara garda da se plaše kad se povuče. Ne planiram ništa, nemam toliko vremena za obaranje koliko bi voleo. Klinci su u kući, traže oni da se posvetimo malo njima, ali drago mi je što sam vratio se u igru. Posle 2 godine pauze, stvarno mi je drago, falilo mi je ovo. Veliki aplauz! Goran Žepina! Goran Žepina posle 2 godine pauze i dalje u vrhunskoj formi. Spomenuo je legendu našeg Radiša Milojkovića. Tako da eto, uskoro i Goran Žepina među mastersima. Pogledajte samo izraz lica Nandora Zoboke kada je osjetio silu i snagu obaranja Gorana Žepine. 4-1 pobjeda Gorana. Idemo sada u meč između Veđića i Sime Babića.